Ha ko dumedise Moya lapeng le hohle moo ebang o le momamedi o mametse ditaba tsena o le hana teng. Dumela. Ke boetse ke kgutlile hape sontaheng sena se molemo se Modimo a re kgethetseng sona. Ke ntse ke tswela pele ka ditaba tsena tsa rona tse ahang maphelo a rona. Mme jwale ha ntse ke tswela pele ditabeng tsa rona, ke nnete re a di utlwa ditaba tse bana ba Modimo ba re behelang tsona Sontaha se seng le se seng. Empa ho e leng bohlokwa ho ke ratang hore ke ho lebohe ke bolatedi bohle bo ebang bo latela seyalemoya sena sa rona sa diphethoho. Mme ke rata hore ke le lebohe bana ba Modimo ka ntle ka mono, hobane ha e ne se ka lona tsena kaofela tse di bonang di etsahala e ka be di le siyo. Jwale ka ho nono ke leboha motho ye mong le ye mong a itahletseng ka setotswana ka hara ditaba tsena tsa rona tse re buang ka tsona Sontaha se seng le se seng. Jwale re hatela pele. Ditaba tsa moya ke ditaba tse hlophileng haholo maphelong a bana ba Modimo ba dumelang. Hobane nnete ya ditaba ke ya hore jwalo ka ha ke ne ke bontsha hore ka hara terene ka moo ke na le 20% e ke dumelang hore ba nono ke ba wang ba tsoa le ditaba tsena tse re buang ka tsona. Mme 80% ke e ikabileng ka mona ka makharejing a Gautrain. Terene mathang ka lebelo le phahameng ho feta diterene tsohle tse re nang le tsona ka hara naha ena ya bo rona ya Afrika Borwa. Jwale ka ho nono ditabeng tse tsa moya, motho ye mong le ye mong ho na le karolo kapa seripanyana sa moya bophelong ba hae. Bohloko fela ke hore batho be moya o nang le hore o phahame kapa moya o ba banisetse tse ding tsa dintho, ba be ba sa kgone ho kopanya mane le mane hobane ba sena lesedi kapa ba sena tsebo ka tse ding tsa dintho ha di etsahala maphelong a bona. Hobaneng ke re motho ye mong le ye mong o na le karolonyana ya lefatshe la semoya bophelong ba hae? Ko hobane motho e mong le e mong hona le dintlha kapa dikarolonyana tse di etsahale bophelong ba hae tsa bone le yena hore dintho tsena tse etsahalang bophelong ba ka di a makatsa, hoja ke sa tsebe hore na di etsahala ha o le jwang kapa ha o tlile ho le jwang. Mohlala, ho na le batho be ba reng ha ba fitlelwa
ke mohopolo kapa hona le se fitlang ka hlohong ya bona, ebe se a phethahala. Ba be ba sa kgone ho kopanya hore ke ka lebaka lang ha ke ne ke nahana ntho e itseng e le moo e etsahala ka nako nngwe ka mora nako e sa fediseng pelo, ebe seo se mo fihletseng motho eo se a phethahala. Empa motho eno ha re wa sheba dikarolo tsa leng ho tsona, ha se motho ya dumetseng, ha se motho ya ikamahanyang le ditaba tsa tumelo, ke motho fela ya iphelelang fela bophelo ba hae, a sa ikamahanya le dikarolo tseo tse re buang ka tsona ka hara seyalemoya ka mona. Jwale ke ka hoo ke reng hona le batho be moya o ba ammeng empa ba sena lesedi kapa ba sa tsebe hore moya o ba amme. Ke moya o feng e ke buang ka ona? Moya o halalelang o amme motho ye mong le ye mong ya phelang hodima lefatshe lena la ba utlwang. Bohlokwa ke hore motho a itsebe le moetsa dibe, moya o halalelang o mo amme. Ke fela hore moya o halalelang o tla o sebeletsa ha le wena o sebeletsa. Moya o halalelang o tla o sebeletsa ha le wena o sebeletsa. Ke a kgola klana ka dibala dikamano tsa motho le moya o halalelang hore na ho hlokahala hore motho a be ditemaneng tse jwang hore a tle a iphumane moya o halalelang e le motswalle bophelong ba hae. Jwale mabakana ke a buiswa ko hobane re hula-hulane ha re tla ditemaneng tseno, hobane hona le batho ba e ba dumele hore bona ba na le dikamano le moya o halalelang. E le nnete ka nako nngwe e no ba na le tsona dikamano, empa dipolelo tsa bona be di sa supi dikarolo tseno tsa hore ba na le dikamano tse matla le hona le moya o halalelang. Ka lebaka la hobane re le batho re na le ditsela tse fapaneng tsa ho bua kapa tsona tsa ho nahanelana kapa tsona tsa ho nka dikarolo tsena tse re kopaneng ka tsona mona tsa dikereke tse bang di faposa batho kapa dikereke tse re dumelang hore ke dilekane, di-cults. Jwale re bona bana ba Modimo ka bongata ba hlokofetse ha ba iphumana hore ba ne ba le ka hara dilekane, mme ha batho ba bang ba bua kapa ba bontsha hore bona ntse ba le dikarolong tseno, ebe ha ba amohele maemo ao. Empa ke re ke hopotse bana ba Modimo hore sepheo le morero wa seyalemoya se ke ho thusa bana ba Modimo hore ba fetohe, ke ho thusa bana ba Modimo hore ba fumantshwe pholoso, le hona pholoso e phethahetseng maphelong a bona. Jwale ka moo ka hara seyalemoya se, bana ba Modimo tseba ntho e le nngwe,
hore nna ke le Mokoto ke amohetse motho e mong le e mong, ho sa kgathalatsehe hore na wa fofa kapa ha fofe. Wa ka mosebetsi le lona ko hore ngwana Modimo ha kena ka hare ho rona, re mo rute le hona ho mo bontsha hore rona re mofuta o jwang o dumetseng dikarolong tsa tumelo. Ha re bontshe ngwana ye mong wa Modimo hobane hopola ntho e le nngwe, motho e mong le e mong ya tlileng ka hara seyalemoya ka mo, o na le lebaka le mo tlisitseng. E mong le e mong, mme e mong le e mong lebaka le mo tlisitseng ka mo ke le tsejwang ke yena. Hore re iphumane re ntse re mamela Sontaha se seng le se seng ditaba tse Mokoto a di buang, ko hobane ho se ho na le tjheseho ya moya o halalelang e re ammeng. Hobane bonnete fela haeba moya o halalelang o sa ama batho ba mamelang ditaba tse, nkabe kapa ikebe le kgale ba ile ba mamela tsa kena ka mona tsa tswa ka mona, ebile ba lebetse hore ho na le ntho e bitswang the change radio kapa radio kgotjheletsaneng kapa lemo malahla kapa ke bone ho na le kgaitsedi ya rona e re jwenneng ba re ke mme Mokgadi kapa ntate Thobejane kapa le yena Riki, bohle bana be banyaneng re bue ditaba tsena tse ntseng di bueha ka the change radio letsatsi le tjhabang le le dikelang. Jwale ka ho nono ke re ke fetise fela molaetsa wa hore le be bang ba kene ka hara ditaba tse e le ba hanyetsi, di-opposition, ba tlile fela hore ba tlo mamela, ba shebe hore na re diphoso ha re fitla kae, ebe ba re hlasela. Ba na le yona tlhaka ya moya o halalelang hobane ke yona e ba dudisitseng ka mona. E tla iponahatsa ha nako e ntse e ya. Jwale ka ho nono ke ne ke re le lokolle dipelo tsa lona, hobane ntho e kgolo e Modimo a batlang re be yona, re setjhaba se le seng, ke thero ya ka ya matsatsi ohle hore re setjhaba se le seng. Taba ya ho kgethollana ka lebaka la dikereke, hobane dikereke le tsona di contributile ho tlisa division, hore arola di bapetse karolo. Hobane ha o sheba maroma ha rate mafura, mafura ha rate maroma, le ho tsona dikereke tsa Maafrika, o ka sheba fela ha re ntse re mametse ditaba tse buahalang ka mona hore Sende Engenasi ke ZCC le yona, le kereke ena ya Naledi, ho na le diphapang, mme diphapang tseno tsa ketapele di theohetse le ho bakereki, hoba bakereki ba Sen Engenase ha ba shebile bakereki ba Naledi, ba na le tsela ba bonang ka yona, mme le ba Naledi le bona ntse ba na le tsela ba bonang ka yona. Jwale taba eno e a re bontsha le ho re supetsa hore diphapang re phela ka tsona ka hara dikereke le ka hara malapa e re phelang ka hare ho ona.
hobane ka hara malapa ha se kapa ha wa ata ho ka fumana lelapa le tsamaya tshebeletso e le nngwe. O fumana ye mong le mong a ikgethetse tshebeletso ya hae. Mme ha lelapa le ka tlameha ho dula tafoleng le bue ka tumelo, diphapang di tlo ba teng hobane diqholotso tse tlo ba teng ka mono ke tsa hore ye mong le ye mong o dumela hore tshebeletso ya e tsamayang e tseba Modimo ho feta tshebeletso ya e mong. Jwale dikarolo tseo re a tlameha hore re di qete hobane ha ene ba di ne di sa tlameha ho fela, e kabe ho sena mabotjho-botjho, ho sena lemo, ho sena mokoto, ho sena mokgadi, ho sena ntate Thobejane, le rona e kabe re le siyo hobane bohlokwa bo ne bo tla be bo le siyo hore re ka iphumana re bua ditaba tsa ho aha badumedi ba bang. Jwale dikarolo tseo kaofela tseno ke dikarolo tse batlang bana ba Modimo ba kopanele taba ena, mme ba e kopanele ka ho tiya, mme taba ena e ska ba le kgethollo ya hore ba bang ke ba profeta, ba bang ke baruti, ba bang ke batho fela, hobane ha re ke ra labelana kapa ra tlasana ka hore na ba bang ba jwang, ba bang ha ba jwang, ho hang ha re meme moya o halalelang hore o re etelle pele hobane re na le dikgohlano, re a ngwapana, re di katse ka mokotleng. Jwale nna ke motho fela, ha ke na status kapa yona class e le ke la nrwesang korone ho yona, ke mpa ke le morumuwa ka hara leeto la ho fahlolla bana ba Modimo hore bana ba Modimo tsebang hore dikereke tsena tse le di kenang ha se kaofela di ke tsa le tlisetsang pholoso, hobane ba bang ba baetapele ka hara dikereke tseo ke batho ba dilekane. Jwale kereke ha e theuwe ke batho ba dilekane kwa ka 1910 kapa ka 1912 kapa ka 1920 mang, kereke eo le kajeno la kajeno le ha bakereki ba sa tsebe, tshwarelo, le ha bakereki ba sa tsebe, ke kereke ya selekane hobane e theuwe hodima selekane, mme kereke eo e sebelletsa selekane se theuweng hodima sona. Jwale ke ka hoo ke ileng ka re batho haeba le a sitwa ho ka etsa research ka dikereke tse le di kenang, shebang tsamaiso le tshebetso ka hara kereke tse le di kenang hore na ha e tshwane tsamaiso eno le tsamaiso tse re buang ka tsona tsa dikereke tse seng re fetile ho tsona. Jwale haeba o fumana hore tsamaiso e a tshwana le tshebetso e a tshwana, ho mpa ho fapane fela dipitsana, o bo so tseba hore kereke ene ke kerekang hantle ke kereke ya selekane. Jwale dikarolo tseo ha se dikarolo tse monate hobane batho ba Modimo re sotlehile. Yeno ha se karolo e re ke ra e balehela.
re sotlwa hobane dikereke le dingaka le baprofeta ba hapuwe ke meya yena e fosahetseng ya matemona ka bongata ba bona. Nnete kore ho na le ba keneng ka hara dikarolo tseno ba so hlokomele ebile ba sa tsebe le ho tseba hore dikarolo tseo tse ba keneng ka hare ho tsona ke dilekane. Hobe ho na le meya e fosahetseng, mme ke meya e tlisang tshotleho le diqabang le mafu le ho kula ka hara malapa a bo rona. Jwale ke ka hoo ho thwang shebang le shebe tsamaiso e le tsamaiswang ka yona ka hara dikopano kapa ka hara dikereke tse le di kenang. Re bone beke e fedileng hore bana ba borona ba fitlile mona lesawana le fana ba tlotla ba itela hobane ba kgathatswa ke yona meya ena, mme ba re file maeto a bona ka tsela ba re file maeto a bona ka teng, ka tshepisa hore ba tla boela ba kgutla hape, mme ho tla ba jwalo. Ba tla kgutla hape, re hateleng pele, ba re fe tshwarelo pale tsa bona hobane dipotso di sa le ngata tse ba tlamehang hore ba re thuse ho di arabela ho tse ding tsa dikarolo tse ba fetileng ho tsona. Empa ha se ke tswela pele, ke rata fela hore ke tlotla ke le bontsha dikarolo tse kileng ka di hatisa nako e fetileng tsa meya yena ye kgathatsang bana ba bo rona. Jwale meya e fapane le ho loka. Ha se meya e hlileng e nepahetse ho ka re etela pele. Ke ka hoo ke reng bana ba Modimo, ha re tshepeleng ho moya o halalelang, ha re batleng moya o halalelang moo leng teng hobane meya ya re duba. Jwale bekeng tsa ho feta mona ke ile ka ba le mme mona a neng a tlisitse mora wa hae, mme mme enwa o a bontsha hore mora wa hae ne ntse le ngwana a nepahetseng, a senang mathata, e le ngwana ntse a tla hantle ka lapeng, mme ke ngwana e ke tsebang tatae hobane nkile ka dula sebakeng se ho thwang ke Polokong hona Sebokeng mona. Ha ke qala ho theha motse, ke theile motse Polokong, mme ntate a ngwaneno ke motho e ne re haisane le yena, le ho jala fukalla lefatshe le ka kwano ha moya wa hae o phomole ka kgotso. Jwale ngwaneno wa hae e ntse ba tlile ba dithaka le bona bana baka, ho ke dumelang hore e no ba ntse ba tsebana le ho tsebana. Jwale o a bontsha hore ngwaneno wa hae ke ngwana a neng a kenetse ditaba tsena tse re utlwileng fana a bua ka tsona hore e ne le motho wa mmino
ona wa hip hop hip hop mme mmino ona wa hip hop o lanka bana ba rona ha ke re ho tloha ho bo ma 90s jwalo ka bongata o tla ho ma 2000 mona ke bana ba ileng ba nkwa ke mmino ona ka sekgahla mme ha o re wa latella bana be leng hore ba ithehela mmino ba ihatisetsa hona le di producer mono hona le ba reng ba tswaka ba etsa di beat ba bina ba etsang bothata bo teng mo ke kopane le ba bangata ba bang ba nletsetsa mona ha ke tsebe hore na hantle ke le temona le feng le hlileng le kene ka sekgahla ho ferekanya bana ba rona ba ikamahantseng le dikarolo tsa mmino ono wa hip hop. Jwale mme enwa ha tlisitse ngwana hae o bontshitse hore hona le dikarolo tsa ba bang ba kileng ba mo bitsa hore a tlo tswaka kapa ba tswakele dibiti tsena tsa bona mona. O qadile ho fumana ditlhaselo tsa meya ena ya matemona ka nako eo. Mme ha bontsha hore ngwana hae e ne le ngwana a na ikemiseditse ebile a sebetsa ka thata a thusa le bana ba bang sekolong mono haufi le bona mono ka tse ding tsa dintho ho bonahala hore ke ngwana a tlang hantle ha moya ona o mo kena ke ha eba ngwana a hlaha a seng a bontsha hore ye mong wa shwa hara lona mona hara mmae le kgaitsedi ya hae e se le ngwana a sa fetohile ka dibopeho tseno tsa ho tella tsa ho tsuba matekwane tsa ho tsuba dintho tsena tse ba di tsubang tsa dithethefatsi. Jwale ha o ke mametse kapa le lona le tlo tla le mamela dikarolong tse ding o fumana hore kapa ke fumane hore diphuputsong tsa ka bana ba lla ka ntho e le nngwe kaofela ha bona. Mme ha ke sheba ebile ke latella hore mmino wa bona wa hip hop a na hona le mo o ba isang teng na ho le nnete ha ke tsebe ba tswellang ke kgolwa ke ba keneng ka hara selekane seno no ba sentse ba tsamaya ka melao le melawana ya selekane se ba keneng ka hare ho sona empa ba sa tsebeng letho kapa ba sokang ba kena ka hara selekane kapa ba inehela ka hara selekane ba na le mathata o fapanelwa ke hlooho le mathatano a meya ena e buang le bona ha ona phapang ditabeng tse re di utlwileng ntate Lesawana le ntate Fana ba re fa tsona. Jwale ke tlo lefa seripanyana mono he ebe ke etelwa ke kgaitsedi ya bo rona e bontshang hore kgaitsedi ya ho tswa Lesotho mane Maputse bakeng so thwang ke ha tshwana phatse mono no ausi ya o teng mono mme le yena a hlasetswe ke yona meya ena ebile meya ena e bontsha hore kae mahaheng le hoja le tla mmona le lona hore meya ena e sa motshwere ke sa sebetsana le taba tsa hae hore ke utlwa hona qetelong ya letsatsi re ke ra fumana hore na mahaha ao ke mahaha afeng mme ke bo mang bao ba dutseng moo be leng hore ba patuwe hobane hona le moa a neng a ipolela kgaitsedi na bo rona hore batho bana ehlile ba sebetsang ka yena meya ena hle ke be jwalo ba entse hore mmae
a wele ebe wa hlokahala. Jwale ngwanabo o bontshitse hore ausi ae hona le dikarolo tsa lana a bua ho tsona. Ke a bona wa ba a bua a sa le moyeng ono ba yena ha ikutlwe akere ho bontsha hore kae o kenetse meya ena e mo tshepisitse tjhelete di makoloi jwalo empa mmae o na sa kuli a sena letho la wela fela ya bako fela ha hae. Jwale ke dikarolo tse ke reng ke tla lefa tsona hanyane empa di sa tswela di tla nne di kgutle neng ha ona le ke bonang hore le bohlokwa hore ke le neletse lona. Jwale ka hono he bana beso sontaheng sena a re ke re imamelleng he hore na ditaba tsena di tlile ka tsela jwang ho tla fitla matsohong a ka. Ke a leboha. Ke tshedinashwa nna ke qadile ho bona last year ka bodi bekenya bodi 15 di 16 tsa December ha ke qala ho bona a bana le di changes mara ka hobane o nentse le motho a ntsa tsuba matekwane kana neng ka re ke hatsubile mhlompe o reacta jwalo hatsubile until ka di ona ntse a le siyo yena a le zone 6 ona di rata ho dula tsamaya a ya zone 6 a ntsa re ba etsa music video zone 6 so ka di 16 aba khutla late ka bo past 7 so ha fihla a fihla ka ntwa a le mferefere a etsa mferefere a nna ka kgawana le yena o tloa mo ya ba isale a starta o tloa kana ko ya ba se le motho a di moodi tse ka reng kore se le motho a moodi a ganana nka re ke mhlompe ntse le matekwane ha ntsa tsuba he ya feta December ntsa le mferefere o a sa batla ho ikwalla le iwane a dula le iwane ka re motho ana le enga first week ya January ine le Saturday ke tswa msebetsing ke le ka taxi ausu hai wa mfounela o re ho nna mama o hokae ke rai ke ka taxing e tlang mara ke lo qala ke rekeng pele aba rai time ko kopane hloka wa hlanya ke re hai jwale ke le tlo metsa jwana aba rai ko o re mthuse o kopa thuso jwale be ke re hai ke tlo ya kerekeng e re ba mo palamiza mang ho mo palamisa le mo ise kerekeng so re ya kerekeng he and ke re tla nthola kerekeng ke tla thewa kerekeng ra thewa kerekeng he aya kerekeng he ha fihla he ba mkenya bata ha ba qeta mkenya bata a ba betere ra tsamaya ba re the following day a tle kerekeng aya kerekeng le Sontahe nna ne ke thewetse after mo bekeng ya ba Sontaha Mantaha ke hatswa a le west hatswa le west ke ha ke tla ya nthong clinicing ke buele mshimano mo nga sebetsang clinicing tshidiso ke mhlalosetsa maemo a hae e le hore ka morao hore ke bone a re bontshantsa a kore ke motho ka rangwa lahlelwa ke kelelo mara ho ntsa ha ntsa botsa dipotso ntsa re botsa ka bo difaha o botsa ka o ntsa mpotsa ka ke mokgatlo wa ba Taudi a rora wa mpotsa hore na bo di Taudi a rora ke a tseba ke di bolela eng na wa mpotsa hore batho ba kentseng difaha ba di kentse ho baneng na ke rai difa wa mpotsa meaning ya tsona ke rai nna wa mpotsa meaning ya tsona ke rai nna a ke tsebe difa di mina eng ho ba ke na lo bona ba bang ba kentse tse blue and white ba bang tse red and white ba bang tse jwang so a ba mpotsa hore na ha ba re di Taudi a rora ke ra tau ha e rora ke ha e lwana ke so a ba re ha ba re e mororetse na ba mina eng ke re ai ha ba re e ororetse it means e lwana le wena aba a re oho mara o ntsa sheba phone ya hae o ntsa botsa dipotso o ntsa sheba phone neng be ke re ho yena cause ne se ke robala le yena ka kamoreng ya hae ke robala fatshe be ke re ho yena o konfe phone ya hao ke shebe so ha ke sheba phone ya hae be ke bona mo a screenshotileng mo a ntseng a bua le motho a o no ngotse testimonial ntwa teng be ke bala message o he hore o ntsa a reng ho motho ke bona hore
o bua ka hore o kopa thuso o kopa a mthuse o na le bothata ka girlfriend ya hae o batla o monyala and ha bona ba batla a bene le dikoloi a bene le ntlo so o kopa a mthuse so ha ke re ke a focus aba sa nka phone aba a kore kelelo ha ene e khutla nakwana a ithola ya go ba hantle nakwana ha etsa wa qala hape antsa re utlwa bo di voice he be ke re ho yena ke mang o ntsong o bua lena ona a re a ke itlwelle ke mo arabe dipotso tseo tsantseng a mpotsa tsona ke ntse ke mhlalosetsa ke di araba tse ke batlang tse ke tsebang hore di araba tse ke sa di tsebeng ke a di tlwela okay manta he ra ya clinicing ba mo ke na neng ka re ke stress maybe o na le depression tsa after ke ba le conversation e o maneng a bua ka girlfriend ya hae hore be ke na neng ka re ke depression hobane ke na nona hana ntho tse ngata be ke ya clinic so ha ke fihla clinic mo ba bua le yena so moshimano wana a bua le yena ke wa social worker moshimano a batho a re mthonana like o bua le yena ka life ya hae mara tse dintsa dintho nkare ke motho a le balang wa nahana pele hore gore ha o mo botsa potso o ba wa nahana ka ha o mo botse ka yena so abare hai ke tla mo bookela hape next week atle sessioning e nngwe ke kopa o tle le yena ene le la boraro bile ke kopa msebetsing ke ra ke tla fihla late ke kopa o qala clinic a etsa head clinic ke ya le yena clinicing he re bua le yena moshimano wa mjotsa re nna ke tlo advise ka go tlwelle matekwane cause ke a bona hore a o damage itse a ga yena ka se tlwelle matekwane ba mo foster hore a etse dintho tsa sa batleng ho di etsa yena hana stress sa matekwane cause ha ke motho wa music ene o gona ho nahana hantle ka music ha tsubile moshimano ba ga nna ne ke na if ha o le jalo he ha ona hore ke tlo o thusa if wena o hloka thuso but a complain le ka hore yena hana father figure hana motho wa ntate a kgonang hore a bue le yena ka dintho tsa bo ntate so moshimano wa ba re ho yena nna ke tlo advise ka hore officer ka ibutse each and every time ha o batla hore o tlo bua o tle mara o tle ka when Tuesdays le di Thursdays aba ga ho sharp ana ga khutla he ona ntse ke motho ntseng a thusa sekolong polokong primary a ya sekolong he ka tsamaya na ka theoela mara ntho na ya hae e ba bobsiu o tla ba ltsosa mamzo ha o qaqadile pele a bua ka tsa boma ampotsa ka ha ke tsebe o re hona le noka ka N1 so bane ba squiva mo ile bana hana etsa grade 7 so hona le noa mona ke ra nna ke tsebe noka e khlela ku utlwa ntso makolo ana hlapela ka mo mara ha ke soka ke e bona aba re na wa gona ho inherita dintho tse ka mona be ke re ha ke tsebe ba re tlamehile a hlape ntho tseo ya tsanokeng mo cause ola ntse ba ya ba lo squiva hana le mnyana etsa grade 7 a tlo ya ntho ona tlo ya fewele so na lo ithuta ho swima ka mo jwale ona hana maybe o nkile dintho tseo ka mo ke ra nna ke tsebe e o mare he ke a tseba ampotsa batho ba hlapelang nokeng ke ba entseng ke ra batho ba hlapelang nokeng ke ba bo sefifi ke ba bo sefifi ba tswang bo tronkong ba bang ba hlapela bonokeng bo makolwane ke a tseba ba hlapela nokeng a ba re jalo wa khona hore a nke ntho tseo tsa bona na ke ra a ke tsebe because ke tseba noka metsi a teng le metsi a phallang ke nana a itlina hantse a ha matha o tla nna botse bo dipotsonyana tseo tsa hore bo batho ba yang le bollong ho etsahala eng ke ra nna ke tsebe neng ke ha sa bua taba ya hore yena o sa batla o nyala he ke ra ha o batla o nyala tlamile o kopane le bo malome wa hao le bo rangwane ebe bona ba o nyadisang cause nna a ke tsebe ka tsa manyalo bo eng ke tseba fela hore rona bo mme ke rona batho ba isang molato ha motho ha ngwana na le pregnant tsa ho manyalo bo hulo bua ka tsa bohadi tlamile ibe taba tsa bontate
o tloa mo ya ba o santsa a re hae ha ke mo fe dikarabo tsa di batlang o sa ba bo violent nenne o sa ba bo violent nenne o tla ba o tsosa ga bosiu a o je nenne ke ha re tsosa ga bosiu re robetse so ha re tsosa a ba dula hodima bed so o sana le since a ba jwalo o sana le bo o sa re jwetsa hore yena o tseba di color o gona wa tseba hore color e grey e mina tronko color e red ke madi color e bo white ke hore o innocent like o re hlalosetsa ka di color ke rae why nentse re sa mhlalosetsa hore di color di mina eng ke rae jo nna qala ho utlwa ka wena hore na di color di mina eng a re hlalosetsa eo he ha qeta ke ha re jwetsa he hore hona jwale o na ile teng zone 6 balatla ba mhlabile monana ntho letsohong le monana ona le sky monana ntho ke ra o ntse o thotse ha kanana o sa bui a ba re a ne le hore ba etsa ba nalwana so yena a ba bona ona o mong a tshwere thipa so ha a bona onana a tshwere thipa a ba bona hore o tlo lematsa ona o mong so a ba sa a kena a thi moshimane o tlo mohlaba mona a mhlabele monana mara a mseya hanyane ai ke rai o chong he o ntso surviveile hantle he ha o khutlile zone 6 hobane o chong nentse le se hantle mo ile hore nentse ke mmotsa ntse le etsang zone 6 mo hona le batho mo ntsa ga re dula re le bana fe re le bashimane fela ke be re na le phela ka eng ntsa ga nna ke re ntse ke tshwara skoropo ke a gona go reka bo dijo ke etseng ke zame ra izamela ke re how so ha sa khutla zone 6 kwana wa hlalosa hore all along ona ntsa nahaneng ka re batho ba etsa music le bona ba etsa music athe ba etsa dintho tse ding siding so jale ha ke tsebe ke bodi mara o sa botsa le bo rena wa ntse re sa mojwetse hore na wa khona ho etsa chelete fast ke re jwang if ne go khona ho etsa chelete fast mo senka be le gona re na le chelete so o sa botsa ka nenneng a ke tswa msebetsing ke ha ke mthola ana le girlfriend a hae so ha ntse re dutse a ba mo bitsa ka speed a ba etsa so late mantsibuya late ke ha sa re rona o bone hore why ha kena ha tlo bitsa girlfriend a re thola ne le nna le girlfriend a hae le ya uswa hae be ke ra anentse re qoqa taba tsa rona a re why le thola ke ra ne di sa o hloke mo because wena o kene fela o ipitsetsa girlfriend a hao o tsamaya na a re na o sa bua taba tsa hore nna le girlfriend a hae re sacrifice tse ka ngwana hae girlfriend a ne le pregnant and ha ile pregnant na ke re sacrifice tse ka ngwana hae hore re bene le chelete o ha re wa ntse re sa mojetse di secret tsa hore firstborn e etsuwa sacrifice na auswa ya mmotsa ga ha o re firstborn e etsa sacrifice mo se le nna ke firstborn why mama sa etsa sacrifice ka nna a mo etsetsa example le ka ona wa ha ya re why le nna ke sa etsa sacrifice ka bokamoso na o tla mo nenneng o sa nkile bo phone o searcha body o bala body wa google body cult o sa butsa ka body cult bo ntho tseo body cult hore na ha o etswa di cult o etswang nenneng o sa entse le blomo hore le blomo le ha ke tsebe le etswa eng ha le bloma ho etsahalang gore o bala bo ntho tseo to an extent ya hore o badile dintho tseo ne ke sa tswa morekela phone last year ke a gola ha sentse selemo se tlo fela nenne ha re hla re thola ha ke chaisa msebetsi ile sonta ke thola a tshwatlile phone a nkile phone a tshwatlile ha re mmotsa hore na phone o e tshwatletseng a gae dintho tseo tse phone tseo ha di batle ha sa batla information e mo le mmino anantsa ba o bina mo ha sa o batla so ha sa batla next e le hore ha bashimane ba bang ba fihla ba a recordang le nenneng ha ntsa le hantle a thotse a le hantle ntse re dutse ha bashimane ba qeta o bua le bona o sa qala hape o khutlela mane nthonyane hore nka go lahlelwa ke kelello so ho bo fihla moshimane o bobeki ntse re dutse le yena ke le off moshimane ha fihla wa kokota he wa tswa he ha tswa wa bua le moshimane o ka ntle wa bua be ke re ho ha khutla o batla ho ya ka kamoreng ya hae be ke mmotsa ke re ho yena o ya kae na a ba ga moshimane o batla ke mkadime modeme wa ka ke re
ko jwetse hore ha ke sa batla dintho tse tswang ka tlung hobane bashemane ba ka re ona le ntho ba etsang ba le etsang le bona exai understanding ke kopa o khutsetse o ska ba ha ona moshimane ha ona ntho tlo mo fang yona aba be ke re jotsa moshimane wa tsamaya aba jotsa moshimane a tsamaya ha qeta o tsamaya aba re mara why ha batho be ke rekhwathang le bona ha ba fihla ke se ke feel otherwise mara all along ntse ke le hantle na to an extent a go qetelletse jwale a sa a tshwatla le ka studio ka mo bo spili neng ke ha batla to an extent a go qetelletse jwale a sa a tshwatla le ka studio ka mo bo spili neng ke ha batla o tshwatla spili seno ha o le o re spili ha o le ka spilling wa ipona ene ke wena ke bo wena mo gore o hlalosa gore ntho tse ngata tse re sa di utlwisising be ke seng ka spili seo ke se tsamaisa ke se ka kamoreng yaka a go batla o sentsha ka mo neng o tshwatla bo dintho tse ka mo ka studio o tloa mo ke ha re o batla o rekisa ntho tse ka mo ha sa batla studio ke ha a kolomaka ka mo a go saetsa ka more e hantle a ntsha dintho a go ba studio seneng se le ka mo a re studio seo o senkile ho mamang so o na neng ka re sona ke sona setlele hobane o re ha le ka mo ka morenya o fila di spirit tse ngata so o go tena fila di spirit tse ngata ka baka la hore maybe ona alowa batho na thusa batho ba bangata ka mo ba fapane so o ntsha dintho tsa dinkileng bo batho a roba studio seo a roba studio seo last week ka Monday hantse re na sokola phone ke re na sa sena phone so be ke ra enka ya ka no ye ka yona sekolong o tla etsa o no arabe di message ha tswa sekolong a founela cherry ya hae e sa tshware phone ke hanga phone yo a itshwatla le yona a iroba ha why o roba phone ha sa gore like o ba ke mthwane wa dinqa wa nqafa wa kana o ba hlaha so mantsibuya o tshwatlile phone ha tshwatlile phone mantsibuya late be ke re ho yena hai be ke nka sim card tsa ka ke re ke tsamaise di sim card tsa ka hobana ke sana phone ha ke tsamaisa di sim card tsa ka late ka bo past 10 11 12 ke hantso sa mama kopa nka di sim card sa hao like walla o batla ho phone walla ona le ntho etsahalang ka girlfriend ya hae o batla ho phone ke ra nna ke no ka di sim card tsa ka ke dinkile ke di beile ka ha maboy so o batla re tsoe re lo kokotela batho bao ba mo fe sim card o batla ho bua le Naledi ona le ntho etsahalang ka Naledi ke bosiu ke re thami ke bosiu ha ona go tla founela Naledi ha re tsebe Naledi o na le ntho etsahalang ka yena re mo fe phone normalanga ba ga mama re mo fe phone ya ka ke enana a founela Naledi ibile Naledi a sa tshware phone ke ra ke mo WhatsApp le mo jotse hore ke nna cause na re ha mo buise ke re mo WhatsApp le mo jotse ke nna re kopa a bue le yena hobane jwale ke o re qakile walla re tsebe ho etsalang like ke motho nka reng ha ona le ntho a ifilang a bua le yena he a ke tsebe ne ba bua ka a khutla ha khutla a robala ga rapela a robala ha qeta ho robala ho seng like le ho thewela ha sa thewela ka baka la hore bosiu o etsa dintho tseo o seng khona kgathetseng a batlang ho robala re msia a kgathetse jwala robetse ra tsamaya re msebetsing ka maobane ha ke fihla hape o nantsa le betere 2 days nyana ena maobane ke fihla ke ha a sa qala hape o qala ka hore o tla mutla a santsang ka dinqafa le ka sefahleng wa tšhintša o mona santsa tšhintšhila o go bua le yena o araba bontho ikelang kwanana ai ga bona hore o a etsa so auso ha yong ka dimme phone hore ne ke sebedise phone ya ka baka la hore ya ka o tshwatlile le ya haela ka lapkae ka Tuesday so ya beba auso ha o re o batla ho founela Naledi hona le ntho e tsalang ka Naledi ke ra o mo founetsa ke re ha arabe phone a re ke batla mo founela ka video call cause ha arabe phone ke ra o robetse auso ya batsoa o ntsa phone ke mokatile ke re ke a tsa ha kwata wa enka we furuletsa ko jwale ke mokatile
ai ka be ke re mfe phone he a mfa phone a ntse ga ha arabe a enka ka lo robala mo ke reng ke a robala a tla hape mama kopa o nkadime phone ga etsa strike he sa hore wa mmona motho ha arabe phone mara o batla phone o batla mfounela jwang o mmona hore o robetse ene mme ha e witse o ska nna wa founela ngwana ha ebsi jwale o batla o etsa a re ke re tsweta bentsa ha ile na ledi yena o ke na ledi fela mo kgonang ha ona motho a mo kgonang ke na ledi fela mo kgonang to an extent ga o so ha ya batsoa o so ha tsoa a mmotsa gore wa mmona wa bona gore hana ledi ha ba tlo bua le wena ende mme yona ledi o itse o ska nna founela ngwana ha ebsi o disturba ngwana hae ha re tsebe gore na re kena ka ditabeng tsa ha ile ntho le na ledi ba nne re le siyo hane ba jola to an extent gore jwale ba qetella ba exchangeane ka mantswe le ausi wa hae ke ha se a batla o shapa ausi wa hae so ha batla o shapa ausi wa hae nna be ke try ba khalema ha ke try ba khalema be ke re hae no malanga mfe phone yo ke lo tsosa ntato wa boy ha ke re ke lo tsosa ntato wa be ke re ke two re ke se ka motsosa be ke re ke ka habdilifu be se a batla nsetse morao sa le re le ka habdilifu re hutlile ka habdilifu ka 4:15 so ra tla le habdilifu ha re fitla still o ntse a like o ntse le hlahabo wa lwana ke a tshwatla jwale ke a tshwatla bo dikopi na tso o furuletsa o suwa ka bo dikopi mo furuletsa ka eng a o suwa mo senyeditse bophelo o ka ba le hole ha ne se ka uswa hae a uswa hore ka o senyeditse bophelo ka eng hobane o tena o ba polokong primary ke nna na o etsa di application learnership we attendang e Joburg ke nna ntse ko etsa di application a ga tlamelo o nlebo ke ha santse ba elwana mo to an extent hore be ke re alo auso hae a bitseng tatwa ka next door hore a tle mpe re tlo motlama re mo ke re mise sepetlelo bana jale the way ana sa le ka teng ona sa ali ona le wes cause ona nthengo le ngwana ithola ona mo fuletsa ka yona ke ntho tsa bosiu bona bo selang ba ka jeno jalo ka halitlile mo all right ha re ke re tshware hanyane mo no o kopana kae le testimonial ke testimonial egbo ke mtsibile ka Taba Taba nge man Taba ke mtsana mana o teng mo Thabang ke ena a o tsebiseng testimonial ke motho jo Thabang ka ba testimonial ke motho o kile wa mmona ka mahlo le mo testimonial o dula kae ona dula ka polokong ne dula ka polokong le teng ke mtsibile ke before ke batla o ska ba le a mike ona wa bona bjala ha o ba le a kutlu ka mona ke mtsibile before le teng dula tshakela bapi and then I something tsiba koloi fe but ke sa tsebe re gana le ke bo mang and stuff and then I say ke a talking I say ke be ke to king big niki sector ni tsamal thawa I think tsamal clip tsamal thawa and then big unul speak and then from mo o etsala eng abang king abonjetsa ka bo if ik batla bo king so o qetella re ho etsala jwang kanini ani qeto etso fitla mo obviously ne seng ne bona o etsala ka tu ne bona lo re mesi lo ngo etsa le etle ke ne bona lo re tlamile ke invest like book crafting ya ne tlamile ke bona hore ke o etsala ka tu tlamile ke etle ke dula ke every now and then ke dula ke zamela like bo plan and stuff and then man Thabang abankisa aba go nna if ik batla ho investa bo ma crafting ya ka bo as me as an artist se ke tloetsa ke kana ka ya mo and then since ke ya mo every now and then ke ya and then ka etsa tattoo and then ke batla like ke etsa tattoo then ke etsa tattoo be ke etsa
Umpuntitse re tattoo ke batlang ho etsa ke eng a ba re be ke mjitsa re ka ntato wa ka o etsa tattoo yena o etsa tattoo ke yena o entseng tattoo eo boyfriend ya uswa hao o ntse tattoo pele ke tsho motho a etsang di-tattoo ke boyfriend ya uswa hao yena testimonial Thabang o tsebile testimonial ka Thabang ke yena motho wa pele wa o etsa tattoo ho testimonial ke mang ke boyfriend boyfriend ke Thabang oh so Thabang ke yena a introducing Thami ho testimonial after a etse tattoo ke ha after Thabang a etse after bokamoso a hla Thabang ke etsa ntho tattoo e ngotsweng a batla ngola lebitso la bokamoso so onana abasa ba attracted ntho tsa bo dithathu so ke ha Thabang a mo kopanya le moshimane o hore a motla mthusa ka bo music a ke tsebe draft ntho ntse tsa bo music okay e hlakile so testimonial ke motho wa music ke tshweng happen to ne itse re connecta ho ko ne re dula re bua ka music every now and then okay then tse ke mjitse re ke batla investor crafting ya ka ke tsa eng ke le ke mjitse hore la ga re qeta ho etsa o king bo a qeta ho etsa bo etsa ke tlo channel like bo chill table jwang bo eng ni ke tsa like bo jwang and then be ke tsa nka etsa tattoo qeta etsa tattoo ni ke ani ke tsa tattoo ona bile king le blow mo fat at first and then a be little blow mo fat at first ka etsa aksawpula a beileng le blomo ke mang ke Thabang first ka etsa aksawpula a beileng le blomo ke mang ke Thabang Thabang si tattoo ya hao e entswe ke testimonial o khona ho etsa le di-tattoo le yena mthai khona ngotse tattoo ke testimonial Thabang o intse tattoo pele hona ntho ke batlang ho utlwa ko rena testimonial o tseba ho etsa di-tattoo o tsebetse di-tattoo ke yena entseng tattoo ya hao a entseng tattoo ke yena na etsa ke yena na beile le blomo mana bile le blow mara ne le ka roomong ya hae ne le ka studio se etsang tattoo so that's right why etsalang ka le blomo and then from mo ke se tshweng ne le ntshwane ne ntse re obviously ntse re and stuff etsa because ke majiting obviously na ke mthelong go ke accommodate mthomollo mo ya bantshwane ni ya ba re antse ke le mo antse ba le mo banthumba antse ke ga qeta etsa tattoo ibla no tlile ne really guy ne really four I think ne really 3 and then wabai sabi 4 then active buma kimang bu active mabi tu mara ke hopola like few nya and then from mo king o etsaala eng ya ba ntshwane ni ya hore ha qeta ho etsa ke ntse a qeta ho etsa tattoo big sendela ke senditse moaka text ka pa senditse normalanga text ke mbatla date ke mjetse hore ke batla ho kenya date nix ke batla ho kenya date tattoo and then be since ke tsama date birth ya ntato wa hao ke yona no e batla ho ikenya tattoo sishune umpuntitse ntwe ne umpuntitse tattoo and then be since ke obviously na phelo mba ne ntse ke batla etsa tattoo ya ntato e be se hopotse cause ne ntse le ntweleng ne go sure if final thing ke a tseba hore ntho ngolong ne tloba like easy and stuff so cause ibile ntshwane ne ya ke ithutile ho etsa like bo chelet ke le bala grade 9 then bo ke qalla bo studio sa ka ke tsa ntho ngolong cause ne ke bona hore like e so phela jwa o nantsa phela ntato wa hao ka nako e okay hloka etsa thing 2015 ka 12 tsa August tsa June okay and then since ke tsang
ntse ke recorda bo dipina for tloa moo ntse ke recordisa bo batho ntse ke kopanya bo tšhelete obvious ke na le girlfriend tlamehile ke bone gore ke tsalang obvious ke na le ke man also a ka le ena obvious one ke o dula nthusa le nna tlamehile ke bone gore ke etsa eng every now and then agnal tšhelete tlamehile ke bone okay re ke etse so dula ke mbotsa mle le bona ba dula ba botsa mle ke mthelong go ithatela bo tshutsa bo strateng mthelong go bo mazimba bo eng dula be le ntshwana bo di sweets di eng obvious ntse ke ithutile bana le ne le nthunyane jalo fe and then if ke na le something it tlameng ke tse girlfriend ta ne le ntshwane ni ke kopa moa ka bo matchil dating and then ke gutla ke be ke gutsetsa he and then ke ntse ke tsa ka studio ke ntse ke ne le nthunyane jalo and then from mo wa etsala kan really okay ne ke le a qeta mfa king be ke tla di second time atla di second time se ke se ke tsuri date ka etsa di date and then still ntse bua ka boma okay ke tla jwa bujwang re tshwanela mara ka nako eo no ntso le hantle o no so qale meferefere director ha ke o pule hentle and then from mo ke etsa ke ntse tattoo ke etsa tattoo ya ka fatshe ke etsa wa etsalang since ntse ke tla mo ntse ke ya mo bona cause ne se ke bona nagna ke na le majita fune ne se le difference tsa hao tse ne le try like go kenya like but to like beat like bo music and stuff like tse bang go like okay go tlo gona go push le bona obvious re majita ne try go billa sekele try go since ntse ke ikwaletse ka tlu ne ke le hona ne ke tswa ka rantu bo kasi bo kae ke le qala like bo with some music le bo ke la ba ka fitla le bo zone 6 la ba ka fitla le bo kae ke ne matha strateng a holo every now and then ke la ba ka etsa eng le ke ne ke tsa ntshutse nga ke kopanya le majita pa ya fe a mangata fe ke ntse ke trap and by that time ne ke na le stress ntho fe o ya sne qeta o break up le mtsone ke etsa le and then ntse ke na le try o tlosa like bo stress sa batle like kopanya like le bo batho di tsingata and then ntse exama le bo chelete exama bo okay ke tlo etsa eng e jwang ke tlo etsa eng jwang ke zama bo king bo ntse ke pulela tsela la okay ha ke etsa eng ke tlo etsa eng ha ke etsa eng ke tlo etsa eng alright etsa eng ke tlo etsa eng o lokile ke a utlwa taba eno no ke batla re tle mona taba kgolo ke a testimonial okay testimonial mme o re o na re o etsa jwang testimonial nna ke la bona text ya hae yena a WhatsAppetse motho testimonial o cause ke bone hodimo e ngotse testimonial a ngotse gore hi bro ke na le stress ho na le this girlfriend e ke jolang le yena and so ha bo girlfriend e ba batla ke monyale and before ke monyala ba batla ke bene le koloi ke bene le ntlo and I can't afford to lose her because ke a morata okay so ke kopa un channel jwale ha ke tsebe ke bo ba channel e jwang channetse testimonial azanga re bontse since nna lena ha ne re etsa o la ba mfa tablet e tshong hana record ore ke producer nna ke producer di artists ngata di eng hana mfa ke ntse o la ba mfa tablet a nkutsa music wa ka mutsa music wa hae a bua bore go tlo channel like bo chelte like jwang ka music what re tlo etsa jwang o na bua ka music fela yena ne le ntshwane neng yore ha ne re dula re bua ka music re bua ka eng ka bo obvious re majita ne re bua ka bo banana but a ke mo ne ke se mo for banana ne ke se
Yes, ne ke se move banana. Ne ke dula ke nanetse fela ke nagana fela ka mthai obvious into ke spend ke le dilemo tse ngata ntse ke etsa le nna ke pusha lane and stuff ke etsa until every time like most of the time no dula re bua ka music every now and then and then next sa khone like sometimes next sa khone like bua le ke ntho really true and stuff because unulona alba obviously se ke dula ke business nya nke so le na tlamile ke tsebe sure ba hore ke fene privacy ke fe privacy ha re mo fete he hobane una wa advisor ka music fair na ne ke trao kenye ina gaming ya it's like a producer but ha ona next ntwa ala o introduce ho yona jwale se fela tattoo ne na ne ke tattoo fela tsile bo I no stress so now wena hona le di voice tse neng o di utlwa di tsebeng di bua le wena body voice ke le utlwa like body voice after working after zone 6 after zone 6 studio se sa chomitse tsa hao studio session is like ke nna nka equipment o ya zone 6 ka yona so how le pound le majita mo ne le bua ne ba ntho nini ya na lu record but nixa ne ba ntho nini ya we ne already na ne signal di beat ke na le beat tsenga dula ke tsa di beat ke dula ke tsa ntho tse ngata fe big king ne ba ntho ya like a fitla ne ke tsa beat and then ke dule ke touti ke jetse ke ba jetse fela ke bu entle ke ne ke bua ntho tse ngata go ba ne ke dula ke le snake sa khone le recorder ne ke sa khone le etsa nix ne ke sa khone le etsa nix jale di voice tse ha o khutla zone 6 e ne le di voice tse kae tse neng di bua le wena hlalosa ya ntwa pele ya zone 6 ya ntwa ya zone 6 ke ne le sitchung hono etso eng hono lwana and then how lwana ya ba bantho nini ya re seketsa eng batho ba ne se ba etsa eng ba mtho ne ke sa bone go mtho tsore tip ene ne ke me apply in el time mtho apply and then aksopola le bitso la ntho la ona ke ma ana imi ntho ke bankare ke blood and then a wetsa lang a ba re when king batho ba ntse ba lwana and then a banka thipa a go o hlaba mtho be ke mtshwara letso e be qala pele mona I think stretch see and then I khutla be getsang be king ha khutla be hlaba be getsang be king ha khutla be hlaba hlabile mtho mo a tsoma di mangata so ke tshone tlamile mtho ke ntse ke motho ene ntse le dutse le yena le dichomi kaofela all along thungulungu ntse le sharp ene ke la ba ga botsa okay ntse wetsa la king why ho tloka dithipa e le hore ke ne tlamile ke event and stuff ene ne ke na le gig tse 2 by that day and ne ke hloka eng since ke le fela ka transport ntse ke za motho ke try le ba enemies hore tsela ka be ka nnehela mo ka itsetsa ga ya sana stress ka etsa eng ka tloa ka ya ba since ka tloa and then balwana wetsalang a qeta ho lwana ke ntse ke mo beleng go batho ba la ka etsa mthola ka tswa ntshi mthola ka tswa ke madi and then a tswa madi since ntse ke mo manya lena ke mjitsa wa tlamile a lwane wa tlamile itse then kamera mono ya ba ho solatela di voice after mo se ke le hae ke mo ne ke feel like good voice ke mbotsa okay madi king ha booking obviously ke tsile madi ke tsile la ne ke tsa thathu tsile madi and then be getsa eng entle ke
since ke botsa ke se ke shapo ke entle ke ne ke since ke botsa ntho tse ngata fe o botsa mang dintho tse ntse ke botsa obvious ke dula le moa ka tlung ntse ke botsa moa okay ntho tse ngata ne ke se ke sa di hopole nix ka morao ro etse thathu eo le ho tswa madi ntho tse ngata di le tsa o timela ntho tse ne se ke di bona ke ya ne se ke bona la kwala mahlo fela le ba ntho ya ne se ke bona like bo di-triangle then mahareng ke bo leihlo and then ka hodimo ke ntho ne le bo di garden ka mona ka side yang tsebe ke eng but ke bo dark nyana ka mona ke bo like bo get ntho tse leng hore ne ke try like bo di escape like mara dintho tse o di bonang bo triangle bo leihlo ha o ka ba wa di googla wa di latella zanga ka di google ke google like bo di cult ke le ting ke etsa ke laba ka tsa screenshot ka phone ke tra o bona ke a bona hore ntse ke fitileng tsona kaofela ke khalteleng hore ke mang ho be o morena Jesu modimo and then lefatshe ne le lefatshe so and then ke bo green ke bo blue and then bo blue e be ba sky and then e be ba di cloud and then e be ba morena Jesu ka ncina e be ba alpha e be ba kintsi e be ba letsatsi mo le hlile SEU o di bona ka ntho tseo tse ne ke di bona ne ke di di tla ka hlohong tse ne di tse ntse ke di botsa ne ntse ke di google ke try like bo bona ke try bo bona bo eng bo king bo di triangle ke tsa actually google actually next but ke net figuring out okay entla ka figure ne ke di bo ha ke roba every time ke kwala bo mahlo a ke etsa bo eng nilo ene ne ke etsa king bo mahareng ne ke bona okay di a hlahella visioning ya hao like ha ke etsa ha o kwala mahlo a kwala bo ma a ke robetse boneng a dutse ke le one ha ntse ke nwa metsi tra bona bo okay o etsalang khona ke tse ke balang ke try bo etsang bo entle ke ne le ntho tse ngata tse leng hore ke try ho di figure out but he ye ya di cult o fihlile jwang ho yona ka di cult ke fitlile e re bo ha ne ke bona ntho fatshe ntho ke la botsa o bonang triangle ha ne ke tsa thathu ne le ke bone ke ntho ke bone ke ha ba ne ba beya blomo fatshe ke la etsa example ke la etsa eng business ke etsa eng business ke le google big thola ke mang hona le mkhotsa ka iwane ne ke mang ke entle ke mtsibile ka school k which is ke mkhotsa ke ena mkhotsa ka ke mtsibi ke duki and then be ke etsa eng be ke bona ka big bona ke wentse ntse ya mo and then be ke etsa eng le mo wentse ya butterfly because the second time money ke did ne se be ile butterfly ke mang a beileng butterfly ani sikit ani a beileng butterfly ke mang ini situation le ntho ni ya re ke ntho ni ba ntho ni ya re ke ni ke tsa eng hana ke tla mo hane ke tla tsa bothata ne le mthane maji to ya sini mthane ya ba ke ntho something like bupampiri and stuff and then maharing nilibu butterfly and then ka di google azanga di google ka ke figure ile out since le ke mthani ningo okay o tsala eng o tsala from mo ntse ke sa ke se like buntu and then ba etsa eng
e le ntho tse ngata ke figurile out ka ofeng tse ke dutse ke le one fela ka kamoreng ne ntse ke botsa like dipotso ngata bo batho potso tse ding ba sa di understand but ke ntse ke ka ke lelong ka mo ntse ke etsa ke mlebe ntse ke etsa ne le ntse jo